Abarogi barabu montigane pi. Montigane pi. Njira teyo ngwa kachi video nga soronga chibateli etele simbarati video yo teyo gochi. Ndete monta biga bangwana monta gereta na kundigerelia. Njira kinda rosi video. Nyeta gerre pinko limbiere. Nyebe online nya upload. Alafu abantu bane bagachikonye watch banyora sauti teyo. Ekimbi konekebyo. Mbikone kiebyo. Ngurigile video jibuja naitera namakonyoranga video yote weke manepi nebateli yogi. Aya nate abono tianya upload. Kego ikali so long as bateli yetele simbarati. Aste yoguchi. Ndete monte heavy nki kyo onyatali oboroki. There's no way ndakole chi video chimako banjire injire ngabunecho. Kolenda abantu bane gabe pindege yafo mokwa times TV yana. Na kuba akirambi yamuno sana soko ba tolerant so kutulia na konganya ngirane back to online. Na alenge kuba tebya sengenje ngorora na ki na chaka wakachi video ina kore na chi upload cha serious sauti. Na mete problem nga ya chiete. Bono na time takora ke bishe ndivire bitatu korong sina ki chi video chi ane nji serious sauti. Bono nere ko video ntanga ngo chi upload. Chimanyi tiko sana yarangu ikere serious sauti but I want to see na ki na akolo karabati yani. E sauti ya ngirane rebia. Nakina abere chinga ke chintara akira chi video. That is why. Kolende tindiko tika kwana. Na abere kusiyange wiki ngima. Kuru Friday mpaka Friday yetete. Ngai karanso ko tegere ground. Ebi ntombiro byalenge very clear kuru kusi. Na binde ko batabiga. Egente ke mokyabo. Kusi abantu bagateba igoro pi matyang. Matyang. Andonzi aro bagateba nga matyang ne bagwa chikura as the president of the Republic of Kenya. This word tukwe bolinga onyolinga matyang tayo se ballot na kiko chikoba. Na kiko chikoba. Lakini nya matyang karo igoro pi matyang go chikura. Period. Number 2. Abantu baamuire onye muchumba taliko karagasi. Abe na matyangi, taba na matyangi. Oyu, PO Box, nyumbani. So far, eneri ground ingo batai. Ncheno mundu ngo tegere ground. Ama ngana yo kukora analysis, ntapuga ati information, aitinjo. Abantu bagatebanga, onye mujumba taliko karamagenderero. Na aba na matyangi urumambeka maragoba. Na abe kiama tyangi, Jubilee. Na aba UPA, onye magendero tayo, oyu ninkauchi. Na abantu bagusiba ukwana. Ende ne shida na tati na ko tinde video kango de matyangi ate yabangwana bae ingagenda kora magenderero ate babantu nikibagendinga genda kora magenderero chi constituency chaino ate baba barongo genda kora magenderero bali bajudie egendo kyo kababwata boni ke bakonya na magendero bakora ndonga ina abantu bayudie ngo kora bara magendero gusi mmede serikali ngo bakonyere lakini obiyambulinge ko bakonya koleta magendero. Na achito kubuli kwa sauti mugirango ngati akunga ngogorusyo soro. Ogorusyo soro. Akunza sauti mugirango mara chitenga bole. Ngogorusyo soro. Asenge nchongo koraliki egasi. Na nyorete tune ya change nya bibali chache. Tune ya change nya bibali chache. Abantu bagatanga zairi jana ngoira nale. Omungwano li ngoira nale. Esababu nere amagendero. Bagatebanga tonka lengo nere karo mbaruji tobauti. Ngole taro muchere turakana. Chingene ngo chachire turakana. Lakini bagotebanga wakopi matongi. Wapime na Zaire. Zaire nale beta. Abuno hapa kusiba ikeire. Baamuire mbali kwa kasuti. Iba gwakira omuntu okoraki amagenderero. Ekyo nakinacha ko batebiga se channel ye. Abajumbe bonsi pibana matyangi kora chigazi. Eligete moro mutua. Yakogera ndoko amatyangi bunduki etafuati masasi. Amasasi n'abajumbe. Ebunduki ne kure yo president. Amasasi n'abajumbe. So that gago kok ochomora. There's no way. Esababu enyane pi matyangi arabeta nyora magendero. Arabeta nyora abajumbe. Abajumbe bali yange nera bange kolegasi. Ekali etamba bwate. Eshida tuyok baba mbakora magendero.
endo antu iko kora magendo iko tiko konya matiangi ayabono uko tiko seligu ogendo bera ngao simple as that iko ina nutshell bintu mbiro matiangi bedo kora bondi rangire meeting y'abajumbe bako batebi myake tigere tebere go soyo monenus pakora banenchi banyamira egasi banenchi babosongo egasi omuntu beko kore gasi antu bagataya no nyonga erete gutiga simbaraji mpaka marago bakore gasi Senate nyamira abantu bagataya soire campaign yobo gavana oebire gasi yobo senator nenda antu bakubuli naki eyonya karo omuntu omya konyenga yari kechibe shikoibu amangana makongu nyamira ama kongu nkai okongo mogeni yari kechibe shikoibu chote abana njinga chibe shakore cheibiru bya sambira boni gano tukugamba tiamba tebikenda bu ngabinto mbiribija gusi matiangi goropi nere gatigatia ebikone igendo kene na gundo kuro segira onde abantu bali confused ngiama kibakora kibagosoa lakini na gutwale teng station iganga gamba no mwemisio rigo mawodo yole chairman ya UPA agatabanga gusi UPA chokora alafu mbachiko twara sauti mugirango mbatwale kiama ya DP mbatwale Jubilee chinsema chiaye igobona kora kinga ekemaine ngeline ki matiang talo chikubuli na kiama kemo au chikubuli ndiko nga coalition party na soko nyorangi byama bingi bigo chama byaro sie party yamo ya sponsor one candidate igobona matiang se ballot talo chokana na Jubilee egina gendo na notice tira kinye kemaine ngeline ki gusia abantu mbaga ndo manya nkiama kibakora kibacho wakera as simple as that igendo kende na kunweta bagusiba amuire this time round ngokera bali matiang chikura all has assembly ando ate hanga yake campaign gusiyo lakini rama matiang lakini to rama matiang yandonje soko genda ayakore campaign yako tokiru togo lakini to rama ngo matiang simple as that ina rama ngana gusivon nege to ngere chinga ku interact ega gusinga nyora mwambe tago ire chipara gweta ngai pale kwa gacho pale ngire te kwa gacho mugusalia abandi biashara ingire mutakwa gachire pale yo mangana yoera so that yo mundaka kurigira yo teba ne bana sale tukurwa chipara ngore chabekiru simple akibo no gosalia abantu alafu gasite okora tiyo mokora ego sali nubo chondi goli matiangi algota finally nanyo tando wakoli matiangi ngayale igo matiangi bulira abantu usitali ko cha campaign yaro momo anya gusi aiso ko cha gusirio kalio ka karo kananga arene tribal arene dide yaba gusiyoka matiangi ntuma ete na atacha gusi no muntu ito ene matiangi na atacha gusi ne kiongozi geto na tuwa kachikura nkiacha okora nene akina ndo akubulwa tetu kumuiwe which means na baka kamega akwana abantu bakoriki bamuiwe simple as that tima itiningi kwa manyira kurudi ground onyo go interact ya naga abantu bali kitale abantu bali na kuru asa comment section iga share nche understand process naki ningi kika saine asa chiri jonjo na kyaba gusiba wa teba bia mono